itu fa dari sana tang yang tu ni sabtu ni kepok na ni kebana katak kepok na ada yang tu fa nu pemong dinga ikisat na teo mau so kai ding ding mana tu fa ilang kai sagari mana tu fa min pada nom masahel na tu le tu ni ya tu fa ang pemong ding si inak pun sadung tu ya tu fa ang pemong na dinga long lu le tu fa ina tak kau tahu soal sabtu itu mak kau paham ini dipatu penggena amasain tobaan kau ding jangan tobaan kau nama kilo semua orang kau ding ini license kau simna bunyi dinga dan sengen kat license ding ya kalau license kau simuna munahile maka ma cùng sông lệ lý ta sông lệ ni à cái quan điểm kasimura mà lệ tôi nên sông ni lệ ni à cái quan điểm sông ni lệ bục tặng hạt về cần phong sinh mà sẽ đi nghe ma cùng sông lệ lý ta sông ni lệ ni na tua chín anh ấy là dùng gì sơn tăng hoa la hoa so la tua chín bao kia ga akia mo akia laung la niun hi kataksa hi achi hiตัวจินนวลาที่ป่าตัวเกณฑ์ส่วนอาเกียมอาเกียอาหุ่นอดอนเจโรฮีตัวจินอามันอาเกียมฮีกสิสันอาทุกคนทางมีตั้งปีอาดิงาลวงเป็นฮีอาดิงกันยังคงกิลาฮีป้าคุมปีกับมาอาทักอดอนฮีอาคุณมาสั่งเสียเกรดตุยอดอนนนดีดีอาจีตัวจินอามองลาตัดอาศัยจะอุ่นอาปวดเขียวOleh mula kepai kau di kaupan ilai sen kau sunte dia dengan asal yang kaupan dia sangat ini tu ni kaupan kau mendinga kisah na kita ni ya sabtu demi hizalong ini kai kau tek mana kaupan yang paling masalah na bang teng kita le bilik raham tugen kada panleham kau dah aman ya nasim nawani nakin pada ketika agen na izin aja tobaan kuang naum cengin tobaan kuang naum cengin nana dinga tobaan bol sat ngai koin nang le ken pasien thangpai na chi lo bangma ipu ke hi hilezong singlam lia ken na nei lo sei so krisin imo na zo seo ama ut thui na bua eke ko dinga ho ken na aman athwa hi to pa an ko ngin hi thu dik eke maya ahum loi chia hi chi hi belegraham in ana thu ge na hi ya zong dik ma mai hi christian hi now so pi zong hita a hi na to pa an kuang ai ge le pai kan poya an kuang to pisain dog na khat to kipan le hang chi hi ke kalung sim a hi to hi se gen tu nya hi dog na ma sa ding wa hi le to pa an kuang pai kan poi to pisain Jesus Christ ko a hi pai kan poi pen exodus bung som le ni na kipan ta hi Jesus line som hi pen so yin an oma a hi ka le hi pai kan an kuang to pisain Jesus Christ ko hi na chia chi hi tunin ana ngai tuin la nalung sim suma na ang sa depen na ngai tuin la nagin mo khat hi ding hi chi khat na ngai to komen ken adon na ke na mu ke dan kong gen song din jesu hi le ama sain pasien belam no ahia ama pasien na dinga belam no hi masapoda hi to hi zegen ama pen pai kan ang kuang to isayin pai kan poi to isayin Jesus Christ pen pai kan belam no pass over lane pai kan belam no hiya hi pai kan belam no pen Exodus porken na bung som leni tang kuma bana tang na dung zoyen nisan kha age chi ya to pen e ya dingin Mars le April kon to ahia hi nisan kha ani som nia pai kan poi a go dinga belam ahong suma pel toma hol lut le ama dem banglo le nisan khama ani som le linia go dinga om pel Jesus Christ ahi chi pel
chiến ta yên lại sẽ có một thầy đi nhìn ông đi abana hi về làm nấu bền bia gin pi Zudate biagin ki khop na biagin temple to min biagin pi huam sunga do ding ahia to le an kwam pen Jerusalem ko pi huam sunga ane di mu ahi Zudate adi min di pai kanan kwam pen hun paisa gwalzo na chiam te na ahia hi le zong jisun ama si na chiam te na ahi na pen nang chip na in pai ganan kwam pen abol zo hi aze pen hi chi hun lain kuaman lai se thau thu hun luya na ki gel thu te Jesu Christ atang tum din hi chi ngai tu na anane kewa Jesu Christ hi pen ataginom hi chi theina sum anane lo je gun Jesu hi pai ganan kwam pen childang le na dang bilawin wa belam te ting ting som bilawin atak tak pen ke ka hi achia suklat na dingen pai gan an kwam paisa gwalzo na chiam te na hun paisa ko ya gwalzo wai chi le Egypt nu se dinga Israel te paseni na supply anut se di ko no zanin angel Egypt mi te le aganda te laga apien masa teng teng that dinga Egypt gam sunga apai lain belang si san gitar na in sung Israel te na in kwam te tha in aom tewa to chin gol zo ta gen tong por kiawa to mi apor kiet na belang si san ben kei kahi kasi sana chiam ke te na hi na phasing na dinga hi an kwam pen na ne hiwahi ahi thei ahi le na kamina na ki ro pom tingon na bol se dom chi ito pa thu pian ana hi so hi to le Christian ten Jesu Christ thei na hi atang pin akihaw ke mu na da na o ma to pen tu lai World Cup vibes kalong to ito nin i World Cup ena ha kya pan che thodin kung ding ta ke song thei thawa tôi thì tôi thì tôi nên nghĩ World Cup nó hơi đông tê tan chính cái thể lộc đàn có cái bằng sim điểm này của cái hình Jesus Christ thì thể hiện tôi đi muốn World Cup dòng lấy trong công cái lúa điểm cái mỏ mà không biết ta cái gì á cái thể dục cái hình cả thì là giống World Cup á tôi ăn nó hơi là tê tan chính biến chẳng biết tê tan chính biến thì thể tâm đi muốn cái hình cái tôi đàn đều đi ấy á anh ấy leo trên cái môn nào đó cái research proposal nào đó World Cup 26 pen là gì đấy tôi cũng mà World Cup pen World Cup asong gì đấy thùng về na hi á song gì lên về World Cup anh ấy pen na sumwa thì nấu hơi pen gam giết chấp nhận anh lại ala te lagala tam pen te hi Brazil te hi wa among ala tom now 2002 ku ma hi á 2002 को में among Christian percentage say 90 plus say ana go level chin na gen da ke le ana go ding level chin 2002 Brazil chen World Cup la to ko mo hi a to ko min among Christian percentage 90 plus say a to le World Cup live la Italy le Germany hi a Germany a ko min man ke a Italy a ka et zol le Italy in 1934, 1938, 1982, 2006 in Lawa. 2006 a Christian percentage Italy 88% tagadi. Tu lai tak Mizoram there hi there Christian solid Christianity ahi a Himale a percentage so Christian percentage 88 tung zo lo ai tu din mo 225 85% la tung dia ba tôi thì để cho Mizoram sana amo là Christian percent tam zo chi na da na hi a hi Christian chi chiang in Roman Catholic Orthodox Protestant le Christian denomination dang ti ko chi na hi a to le Argentina te hi tu Messi team te a hi le amo World Cup thum ve na lawang alau tua athum ve lang na pe 22 ko ma hi a amo Christian percentage ke so la hi 80% na ve le te Christian percentage bangsa khum chi ale khat dei gen sin no 90 live le te percentage bangsa 88 thum ve le te percentage bangsa 80
Christian percentage ti hiat dung zuya World Cup no hoi pe an la an ai lam dang ma ni World Cup le tang chin pha a ki sam kai da ni khat ve ha again di ka u da to ban hom pang pe le khat ve muai su ni chi ka long si mo ma angin la to ban lem sak pi ko ke la skip dengan ko he ke ya to ban ku nam pi kha zen le World Cup ko ke sa ya Christian chen chi khat de ki kom le ham lu si ma zong ma mai hin tu kum World Cup ba zong anai nun la knockout masana ke stage group stage akete knockout stage akete Christian percentage ana in leoche a Christian percentage to le akhat bing pan na group stage am kai to te loi Christian percentage le ana pangin ni le so akera ke ba te Christian percentage ana em ka leoche to mai azam ni pasien ne akilang ke ka pom mai hi hichi bang nahi layan e loi ning ki focus pe no kuwa bol pe kasiama chi ahia hi ki mo na pasien khut nu ki mu som te ya kuwa siam pe na chi to dung zu in Christian te in he a Christ pe nin e a di ngang ken thu pen bang ka chi hin pia chi lam sang in Christian a Jesus Christ ke mo na se ga si hi chi pen inung se mai cha ki koi lelin to ben e ya pa na hin hello atam zo ihin kwa Jesus Christ hin hello wen chen to ni to lai Christian te hin kwa a ki thang ma le a om ngai khat yen ken ka mo ni ko ve la mi bul zo ki chi te atang pin a ki bul pu na wa hi le Jesus Christ si na le ko ki na a hi to hi jengin Jesus Christ na le tho ki na nang na hin kwa akilang de ke ya ku de da om ke le turin monin agwal zo in kilang le chen jong agwal zo ki thei lo ni na hi chi na hi ma ya hi Jesus pasen belam no a hi na a the ya ama le ma ki thei sem ma pai gan an kwang hi na zo ma the ya go a om ding a hi dan jong ki chen ta gin thei hi pai gan an kwang a hi le belam no Exodus bung som le ni tam som thum le pon na laga an el leo chen pai gan an kuang a ki lui to an ne ki nga ki bol pe na hi le khan na belam no ki emmin a ki huan hello a ki emmin zo mo khan na hi ya ani na tang lo tol so lo wa hi ya atum na an te kha to ana ki bol ma sa pe na to pen Exodus por ken na bung som le ni tang ge ra pa na som ni na ta na chiam ta ga ge li nom ni to e chengin hi suma belam no ki muwa mo abana break tang no ki muwa abana bitter herbs ante kha pin ki mu hi ai ta le ya belam no win e te di ngam ko thu ba ma hi a khana belam no dalen reminded ya kung tala na the lamb reminded the use of the blood that was applied to the doorpost in Egypt to keep the angel of death from slaying the firstborn. Tama sa ting thada Egypt gama pasien van tummi pen abana amo aswatan na dingwa akot biengwa kitat belam no si sanpen amo ter of dam na ahi na to ay atak na ahi chi ahi ha ani na tang hoin Egypt akinakin theilam pena nu siat di ahi na pen e ken ta lang Exodus book som ni tang som thum le pon a dong zoyen Egypt gampen akina nu siat di ahi dan atak na ahi ha anwal mallo nidang lain medele pale emite sing tang le pa British del ana interview nawa tan thu ki yen kaloma medele pa ke na gal do di na hile na galwan di ana poi mo bange chile nari antang gi za dal gi za chi te ara som di tang pi ana ge no ma adik le dik lo ka te ke ana tang to na ki yen khat a hi a to chin sing tang ni pa do lai ni sing tang ni pan na gen pen tang ho to na om le kun chi a hi a to pen bang ma boy na di hom lo an sa na di sa hom lo tang ho to zam zam ma ko ni ke thei kai ke thei na mo to hi to ki to na Egypt
akina anu sia the na ni mu et sa na hiya bitter herbs in Pharaoh noya sila hiya atwa gimna te ting tingu lim la na ahi Pharaoh phak noya hinnom anga ke wa nok sat na song ane ke hi che hiya tua ni to te to nin dunia pen to pan ke nung te izing na di mun hi bo je nung I chi pen dunia ina sep di mu pen le dunia I chu mai pen to pa I te izing na di mu hiya to pen to pan ke nung te izing na di mun a chi pen mang le lo di nga ki han to ne hi mo to hi che ngen Zuda te adingin ni thak pen ni tum cha ni thak kipan ni atum le zuda te adingan ni thak kipanin to hi zegen ilai seng tho sim nawa jesu tan sinoi ma bungsom le ni tang som le ni na panai sima hi le nung zui de ke ma payun la Jerusalem a hin chunga ke dingin pai kanan ko te na dingin mun ro bolun chia hi a to muna ni tagin Jesu ni kum kit nungin apaya amo kianga ama omchi lai sen thawai nuwa to dung zuin to mi nizan ben te dana Thursday night feeding dana hiya himale zuda te ni simna ni atum le ni thak ki panahi manin to ni ben Friday aswagi to ben upper room ingan tumnuma akimu layon Friday anahi hin tham ta china hiya hi pe na hi le ito pa Jesu adinga apai gang an kuang ne tom na hitading ahiya to chin ama penin he will fulfill the Passover by dying on the cross as the spotless Lamb of God. Tan chin mai zohan bung khat tan som mi le pole lai se jo mun dang dang ma ita la na mun dang dang te wai mo dong zoyen bela no dem bang lo ahi na le pai gang an kuang bela no ahi na pe Jesu Christin ab tang tu na ngaya tu tang tu na dinga ama pe at si di singlam ya asi di tu hi aman amatheksa athe lawasi hilowin amatheksa ahia tu pen amasanga amatheksa hi ahi Hijibanga pasien lai sien thawin anagien ti atang tum na dinga to pa Jesu that akipan din kuwa ahita dinga chi tunin do na lim ta ke masanga ongin bangkel na zega tha hidinga hiya mo bangkel na zega tha hidinga hiya mo na leilong mitha har khat midang kharin atha ahi le amo athat pa ai ke that nuin apot ding la hinga dia kuwa Jesu thada ki pan di kuwa koila ma mi som di ta amala asi bi teng teng a ong sai ta hi kai chengin lai bu kalai bu khom ka sang man phama ma ya who is the man hi lai bu ni in be pa kana kong din hi lai bu a pa ne hi hai dewin hi lại bu gel pan ana su pe ni ke jong tu ne e ni ki the di ngwa hoi hi ya ka the ma ne hi lại bu do to ne bang za yem point tam pi bang za yem ta tu nya e ya da poi mo bang za yem ti kum le ham ka de ya hi lại bu who is the man ki chi zon ot ba ge ana gel na Jesu si na to ki sa ya the tu bang za yem om te la ga long sim a khoi ma dia te om si ya to te la ga Rome kung Pinoy ay Israel de au mun layo Messiah chi chegin Christ china Christ si ben thao ni anointed one china thao ni la om china hiya thao ni li chi chegin ahi na di a destination di om khen ma china ahin Messiah aki chi ni tampi ano wa amo te laga khen khat te Kristo Isaya tamsan na tude zui dia bua ken khaten Moses that I am the new Moses I have to lead the Israelite out of the bondage from the Roman Empire chi ngai sunna lewa hitmanin ken khatte Moses that new Moses bangin aki koiwa ken khatte David that the new David bangin aki koyo hin ilezong amau aulion Roma dinga haksan na tun tua hi dingo apong jelwa zong atun tat taguhi
ตัวหิมันอินร่องกุมพีอาโดเสียกุนอาโมตุมาหักสันนาตุเงินนาตะเงินอาโมเป็นเมโลโลตะกาโบเสียเลสุเสียดินนาอมเสียรุฮีนาเสตเอบงมาตังส่งทุมเลกุกะเทโอดากิจิมีขดาอมาอามันนุงซุยซาลีเนฮีนุงซุยมีซาลีเนฮีhistorian zuda de historian Josephus hi patan chinage na Theoda pen amale ma Theoda Messiah akichi hi Jordan bunbi ki kemsat the dingin amale ma akil kuang akiklema Jerusalem kurban jong chimsat the dingin amale amai akigena ama pen I am the new Joshua chidang de ngai tu anane mi kadahia Israel dia dinga Roman kumpino ya pana gamthak alu pidi alat pidi ngai sunna kini ngai sunna anei mi kadahia to chin aman nungsui mi sali ke to rom kumpi jong ana do hi ama Joshua ichi chengen ya nen leo chin Joshua pen Hebrew hiya ake amakile ken na Jesu gen na hi Jesudanin akingai tua Romin ama amana mipi min muin tua chin ama pen mel setaga angong kana omin hain anaong hin bang zegini chile Theoda kiti ama Messiah dandana anaki claim mo zegin mel setaga hain naong hin Theoda nungin Galilee gama anen kigo Theoda nungin Galilee gama Galilee mi Juda kiti ka Nasepte bunga tang song thum lesagi na ahong kiga aman helna kumpido na ang panhi historian Josephus again na Galilee mi Judain Zealots kichi freedom fighter te tu laida nile underground isin noimi party demo khat anapu kier ahia ama le anungzui mi sangni te ama hi nungzui hama mai Theoda Messiah in nungzui zaliane ya ama nungzui mi sangni nei tu laida gen igama sinoi mi party nungzui mi sangni kedal sangni nei de ku bi bo ro mo ama song hi chidan dewahi ya nungzui mi sangni ne ya rom kumpi apana ami Israel ke zalen ti somen panana lain helna bola rom kumpi na dowa Hichibangin anagamta Zealots ki chief freedom fighter na putkihi amale anungzui mi sangni te rom kumpi madinomin twachin singlam te khai lubina omwa asinglam te ozon amukha te lao dingin Galilee gama aki khai lumna muna aki dingsan den hi hite pen Jesu na panlaya siltung atak taga Jesu mamain zong anak hip silahi bang zegini chile Jesu zong Galilee gam Nazareth kuang khanglia nahi manin Galilee gam siltung pen Jesu anak hei wahi Messiah kichite rom kumpi adinga trouble maker ahi dan atheya Messiah kichite singlam pe aki khai lugdan Jesu na naw panlaya anak hei ahi to hi manin Galilee gam Nazareth kwa khanglia nahi na to kitonin Jesu Messiah kichi mite rom kumpin amuda mama to chin akai ni chi pen aneu thumang mo athe sa jong achi the pio dingen angai su roi hi Israel mi piten jong Messiah kichi pen rom kumpi dawa zodi pa pe nahi chi ngai to na ananei mo ko hi to le azolo te agalet manu khailuk na crucifixion atwa dingwahi to le khailuk na to te pen Messiah hilo chi na ahi chi pen alun sumwa Israel mi te lung tang sumwa ana om hin ta hin hichi banga hi jegen Jesu line Messiah di na ki candidate mi som le get here ana om hi Who is the main kichi lai koi na ta lak na no Messiah dinga Israel te laga Rom kumpi tu ne ina noi pa na Israel te zalen pia gam thak atum pi soma Messiah dinga akikan bide Israel te laga mi som le get ana oma hilazam awun piun khai lu ahiwa
Aun piun khai luwa hiwa azeben amount rom de palace le rom te ading amun hoi te la so min amount te na valum je lwa hi rom de palace mun hila pen Israel te ahi chin valu singwa ho pen rom te adi in fe ma mai ai manin de song de hoi lo mu da hoi he song he hoi hi to hi chengin Jesu layam Messiah kichipen thilla hoi ma le mukin hoi ma ahi chi tunin eya tengin thek ma sapot ni achin nom da ni Jesu layam Messiah kichipen ala wala hoi hiya Messiah ding aki candidate mi som le get tezom crucifixion anamai to ngen ahi manun Jesu adingin Kay Messiah kahi kichi ding pen ilnom le bai himo mo lawahi chi pen tunin ilong sima na koi masani to hi cheng ni chi online Jesu le nung zui ni som le ni te rom kumbi do no lo amo pen military treaty no lo rom kumbi do lo in rom kumbi do wa atha the na di mun sun tang si khat alawa farisai ten hi sun kwa aya chin avadongwa to chin Jesu kwa limati gela chia to le among kaisar chia to hi le kaisar ate kaisar pion Jesu na chi to hi chengin alamdang mama ben Jesu le a party anung zui te ben military treaty lo rom pia dina bang mo mong buai na om lo in himale Jesu masana Messiah chia amale ama anaki claim mi som le yette rom kumpina do revolve ana bolo hi manin roma din in mama mai hi Jesu pe to bangai ke ya to chin Jesu le anung zui te rom kumpia dingin treat ai ke wa hi le som singlam tia khai ki thau hi Jesu singlam tia khai lo ki thau hi Jesu ki khe na la no Jesu ati he na mi te again sen na kumpi vai hom ai kele pilat ke nga zuda mi te ma mai Jesu va he now pe military tree ra pom the ding zong hilawa kichi banga hi la military tree bang banga rom na do Messiah som le get te bang mama sing lam te khai hi chi mo pe athu hi the lo bia hi khan na Sing lam tia khai lo chi pen athu hi the lo him min ahi ai the lo pom sana hi no hi da le zong pila da ding in option dang de kem na dang aom the non ke ya hun na asam ma no na zong agoi se ma lum kim lo wa ki ko le lam zui le ama no pu de aha lok manin aman option dang nei no lo hi manin ko chin ha ding le sing lam tia khai lo ding a aun na le ade lam hi ke le zong apye khiat anaya to chin chi na ding dang om no lo ani manin pilarin abe dong lot manin akut selhi zon or ba ginagen na pilan na se di pen tu like Christian tam zo den pilan pen imo sa kem na wa ni ama na se di pen ke big hede ka hi chi bang je gi chi le amang Jesu kilu ta jong salo mo salo khial salo di salela hin himale tua ama le he ga pang zuda pe pe de zong no lo upai le te chi ran de mo ai manin option nang nei lo ai manin ulo pi a pian angai ta zegen agi siam tan na ni aom ke no lo manin ulo sa in ada adoyen agi siam tan thik na di om sun chin alam pi khat aom sun on lai pen zangin akum sil pe ta he mo ko hi chengin Pinalina pun sila ko chan ki siam tan chengin bang chitai chile kam sam den Jesu Christo kisaya anagin deu atumang tam kum tong tamai hin wo nagin nei pen pelle sina laga sina gin nei pen singlam te thai nom ni hibanga sina gin nei pen atha masanga Jesu tunga anaki engo na tungma sate laga khat ke kalung sim koi ma khatong hin Rong kumpi noi ana sen ga kapten Jesu amanwa to chin hi pa pen
Rom kumpin azada thei na dinga siampi tele Israel mi te he na hi le ke Juda te kumpi pa ka hi che hi segel tua Rom ga kapten Messiah na ki chi midang som le get te bang lo tagen khanna apun sin akhek sagwa puan sandup asil sagwa hi puan sandup pen puate na sil jere chi le sepai ulian te na silwa governor te na sil ahia to le Rom kumpi pa in asil bang bang puan pen Jesun asil pa ngai amas puan pa ngai pen sudin tua puan tu bi to tua min nang no kumpi chin e ngobin akumpi puan tunga achil anaphiu ki anachem teo ani na nang kumpi dina ile kumpi lu ku ngai ni bangje ni chile Rom paidana kumpi lu ku angai alo the loi manin akumpi lu ku dingin ling lu ku khat aphan tong awama to a ling pen asaw ke ya lu bun bun the ki khop le ahia to ling lu ku apan pen lu ku sagin nang mo suda de kumpi ding chin to ling lu ku pen nang kumpi yo na kumpi lu ku chin ama ku sagin a e bolwa ama engbo nain sepai hon khat amaya akupinwa Juda te kumpi padang sorin chin amaya biei ama kunin amaya abiewa ken kharin anung lampan achilpin ken kharin anung lampan na hausewa ken kharin anung lampan na sewa amalama ken khat sepai hon ken kharin kumpi zana na biei hichi banga engbo na hi alamdang mama engbo na hi manin mi sia in thuak thei hilo engbo na athuak lain Jesun kam teng khat zong again ke hi nangai sunole tunin Jesun kam teng khat zong again ke hi chi pen lim tagen nangai sunile atak tagachin Getsemani huana atak tagachin Getsemani huana online midang laya misang lisang na ava kitchen na ama ai gele mi asudam kitchen na mi pina ma azon laiwa ama ana ki buk manga munto ma aki het mang zel bangin tutungin hia Getsemani huana online zong ni dang laya ki buk mang bangin Jesu aki hem mang thei thama hile zong ki hem mang lo ki tutungin ki hem mang lo ai zero te bangin Rom gagate aswal te na dingin ama kum som thum le chi mia hi mani na tha hat lai ma akhan hoi lai tak zong ahia chi bang athan khan hoi lai tak ahi hangin aman Juda kumbi te zilot te freedom fighter te dan danin aswal ke hi atuna SMC chi pol te bangin ama ki withdrawing gamsim thama community khat phun khiain community dam khat Jesun apan thei thama to jidanin panta hen la hi le mi tang pi in zong ama azui ding hi to ben Jesu na thei lo ai ke ya a thei ya hi ma le aki withdraw ke lam dan ma na ngai to lai wali na sian pi ke to ki ho le min apang khom thei tham hi sian pi te on na tu thei hi chi bang hi zo hi chin thuli hilin sian pi te to ki ho le min abang khom thei tham hi hichi bangin bol hen la hi le reformation to pi tak Israel te la atun thei di ki chi zong Jesu na the ya hi ma le Jesu bol lo wa mo sian pi te to zong hichi bangin ki ho pi lo anga na pilat to zong ki ho le thei tham hi athugen siam dang ni the ya athugen thei dan zong ni thei Jesu thugen thei dan now bang na wahi lain anu le pan azon mo lain biagin pia amuwa biagin pia upa vai hom ten athugen le athu thei te lam lang sai ama thugen na ngai tham ta to hi man in tu in kum som thuma wal ta aman thugen thei na lam dang ta ga nei a thu thei na lam dang ta ga nei manin pilat to zong akilem thei tham hi hichi bang ita he la hi le Rom kumpi gam athunom zo dinga mole Rom kumpi gam pilat na monzong ama thu in ong sa thei dinga hi Rom kumpi tung ton in na thu pi ta asem ke thei di chi zong Jesu na thei a hi ma le bol lo wa hi
agumna bang chita hi chile ama tan ke dingin pa ke na zong anien thei tham hi to pa hi te pao hi te pura panin tan hen zong achi thei tham hi asi lo na dingin zong anien thei tham hi van tumi te zong asam thei tham hi hile zong wo bang in bang ma abo ke ya adai di de a simmo hoa online adai di de a ebo na to khoga thok line zong adai di de a vole sa da thok line zong adai di de a tun zong bamma bo thei nei lo bangin bo thei a ha ma line reformation to be that tun thei ding din mun online bangma bo lo bangma gelo in adai di de zo hi leitung bida edin da di de hun hi lo hi hidale zong ito pa jesuin bangma gelo hi azet bangze yang chile akana jesuin ama nung zui mi hon bi de ke nga get khan nei po po hen la hile rom kumpi kon su dinga jerusalem ko pia su se ding hin hichi banga hi zegen bangma gen lowa thogin jerusalem ko pia hon dam hi chia anam dang nam no bangze ga dai di de dia adai di de ke ya gen kat sa khana nei po po wa hi le rom kumpin kon ding in jerusalem ko pi de teng suk chi mira ong ni completely destroy hiding ahi zegen jerusalem ko pi hok dam na ding in amana thuaga adai di de zo hichi banga jerusalem ko pi hok dam na ding athuaga adai di de lain jerusalem ko pi de ama pen ama wa ding in freedom free ma sao no kai sama no ama to kisaya thei siam na nei lo ama zega lung ne le thang pai thua kilomin chahe suak zual na zega ki ko jerusalem ko pi mi te tat na ding aman ahin na ana pe ke so hi to le hiti hulline jesuin ke yung thei siam lo mi te ading in kahin na ka pia hi bang chita hel la hi le mo hichi bang kamal bang ananei ta hel la hi le hi ki pum pia na zega hin na pia na in community khat adin khengal dinga khovel tan chin zong akilam nang zong kial ding hin ko zegin bang ma gen lo hin tat na na pe ito pa jesuin ana se zo hi jesuin in na tung ton in singlam te pe khel na le si na lim la na a ki panin ani khel lam dang thei ding hi chi thei na ki chian ne ya hi manin to chin silbo thei tak le in na tung to na hot dam na lim la na aso thei ding chi a thei na to chin amang sem kein singlam te mikilo te ki khai lu na pen singlam te tang to na i na suk lat na le ei mamo na jesu na por na ta lat na in aman to chin singlam te meaning pen kheng zo hi chi ai to hi chang in jesu christ seble bo te naging tain naging ta ke zong in ama tan chen ki dian te hi le atak tak le atak taga sew na tum te hi ya ama asitak taga to chin asi nungin ni tum ni kai thoi nong tak tak hi ni hial te hinna thak ahin thena dingon aman ahin na aloi hia hinna thaga ahin ki ta hi chi pen lai se thawa ki chian taga mu thei ni mi hial ei teng tan na pen thei sing na dinga ibo gi ge ding wa ang thoi hi to ba an ko tu ni iung ko na ding to ki sai hoi tagen lung ge din tu ni ki ngai sun phang ni so ta ko lin an ge na ching lo chi Halloween tu ni no te ni ang kwang pen just parte ge neun hi ang kwang no adinga ka loi pe neun ane ta gi ding neun na chi jeru Halloween a ching ding neun chi pe e ye to ta na a hi chi inunga last June pasien ni masa I sacrament niu message sahiya to dung zoi ni tu nen to pa an ko mum ding in sap tom de ki chela to pa nang le ke ding a asep te
atheism na hidinga tunya ibol hikehi Jesu lain Jesu masangin Zuda telaga Messiah kahicha itle misom legete Singlam dia khai luba ana omte Jesu amida anamu anathe pen ama adin challenging mama Messiah jong kichi ngam hoi lo ko ai lain ama upai hiedal le ama hin hiedal tuam no maya Getsemani huwa naki panaki gel ke ai ele aman pilak thununa na thupi tatle lam tam tak sem the ai kele abo ding na long sil thupi tak jong bol the ai lai to pan ko te teng bol lo in lam dam ta gen na se bang je ga Jesu Getsemani huwa na pana rong kum pin amada akai khet se ahia chi na the ul ahi le hi chin na mai to in leitu ma khel na masa aki khel na masa pe buan su ahia to buana ahia masa pe ku ahia me chile first adam ahia to khel na pe apamang din buan su ma ke panin to second adam pe khel na ma ko mat angai zegen Getsemani huwa na ke panin itaw pa tai mang lo wa ke Getsemani huwa na tai mang hen la hi le Kuain first adam mo na pen asok sian kadim na tua hi manin adam masain khel na masabo na hon sumahi manin tua hon suma ma tua khel na bol pa mat angai sege second adam hi pa pen second adam leitu ma pa na piem kilo pasien khuda pa na om tua second adam pen first adam jong pasien khuda piem na hi ya second adam jong pasien apa na piem na hi ya to chin to second adam pen in first adam in anasu kelfon suma anamo na pen mat sop sian ani kan ingen Getsemani huan summa ma second adam pen madina oma hichi lai Jesu pen kigel ke te mai tai ke te tham mai atai gel lok na pen mo first adam ma khem na na ki pan dunia ete tum na mo na impute da ana on pen sop sian na ningen ama o mo na ana ki surrender khel na mo na pen for ningen ama eya ningen ana ki pum ye ti zero chi freedom fighter te bangin atha lai ta ga hi manin na do te tham ai ke le kam ten khat yen ko ko he la hi Juda mi pi Jerusalem mi pia Juda mi om teng tengin banga gen mo mo nge chi at thu gen di pe cha anga wa hi ya singlam te a khai ka ma om lai jong pasien ta pa na hi len kumin chi te challenging na ta gen mo wa bang ya ma gen di pe anga la mat mai wa hi hima le Jesu kam ten khat jong gen lo wa to chia kam ten khat jong gen lo na pe khat na a Jerusalem kopi hot dam na ahia mo khanna Jerusalem kopi hot dam na Jerusalem kopi mi te hot dam na di ahia abana bangiam genta hen la hi hen la angel de le ko te yem samta hen la ma on dam ding chitale asidi ko te yem chile roman ga ka ama man te sidi nahi to hi manin ama man rom ga ka ba ana pa te ten song hot dam aman bang ma adian lo na tum to nin ana hon dam ni tuni in nang le ke jong adai di de na tum to na hot dam te hi na I thei sing na ne nga to pan hi ama an ko om de nga atel te hi to ni man long sim gi ka gen mai sun tuni ni to pa an ko om de ni sap ton de to wa mi ni ki chi ya so wa ni pa so pa nu ne la to pa an ko la ma ki ito pa sa isun magsaraon di buwan sa amin Jerusalem ito nga yung fruto to pagkaman nunong din anay nawa ichibang ani dochi anay lalong Jesu tango wala wala zola dochi nabal kega apiyaw mo apiyaw lawang na ngayon hindi kataksa yung chili dochi lang ano na ito
Nawala kipat ko diyan so inakiya nang doon di kasi sana ko kung sagmitan yung ading along tirahin adik ka rin kong tirahin bagong di ka makakak karoon mo atong masan siya ingredients karoon mo kayo at sihin tuwali ko ito nintunin ito pa nung ito nitarang ang iting ngayon tanghaw lain abadega nung sude ke matiyong lahi kataksa nung di adi nakit pepenahi laon la yung sihi dunia di tanghaw kuntona taupa upay nawa taupa umpina itan nawe taupa itin sing naw tanghaw ahitin na din taupa kaya na alam na inay masaling Wangan natin taupa pasyano dunia tote di nga Kung sing natin yung nabose, yung siya ng pwede ang komen namin sa katalo, ito ba naman hitang mo? Tubhang pwede sa ganila, hitang mo ito ba? Pwede naman ang sing natin, nanto sa katkapuang na kupahilingin. At hagin ito ba naman hitang mo ko dyan na kupamisagin ng mapuraabing Zesu may pagpuhin. Pastor Panghong sa kinga, yang namun sila ilang dami kinalatsya din. Ito ba sa isun?